این چیز با من قوه میبخشد. اما ضد من خودم تنها خیلی آتشین میشود. اما من عمیق از همه رقیبان او فرق میکنم و این چیز برای او پرابلم میشود. شخصانی که از مسکو و مسکوسکی اوبلاست خواهش گذشتن گرانیتسا داشته باشند، پس ما به شما آدمان با باوری اکای غلام و اکای امید رو توصیه میدهیم. نه گرانیتسا گشتیم بچه‌ها خاطی ان شاء الله اینا تاگا اینا ایروز 2025 01 11 روزا ایروز 11 روزا اینا برادرم دکمه نداشت. همه کسا اینا برادرو دکمه نبود. چه گذشته بچه‌ها سوزایا آقا چه رفت اومدی انشاءالله همه سوزایا انشاءالله اینا گشته سین دخا از الکس آغاز کردن میخواستم. الکس بسیاری ها میگویند که ماگمد از روی استیل در وزن نیم وزنی برای تو از همه رقیب وزنی است. آیا خودی تو او را از همه رقیب وزنی در این وزن میشماری؟ ها یا نه و برای چی؟ ما برای این محاربه مهنت زیاد کردم و آمادگی خیلی خوب دیدم و ما با فرم بهترین میبرم. ما با خودم باوری دارم. ما خوب تیار شدم و ما میدونم که بسیاری آدمان میگویند که ماگمد گریپلینگ خوب دارد. الکس برای گشتن او آماده شده نمیتواند. اما نه، ما علاقه تجربه کلان دارم. این یکم محاربه من نیست و همه این مدت ما گریپلینگ خود را خوب میکردم. سوال با ماگمد پیش از این محاربه بسیاری ها میگویند که آدمان میگویند که آیا تو گوشتین میگیری یا اینکه تو با الکس در استوکا میجنگی چون که در نتیجه تو کمربند رو صاحب شدن میخواهی. لیکن گویی که الکس پریرا رو با نکاوت روان کردن برای تو کاری مخصوص شده میتواند. ما اوید این محاربه چنین گفتن میخواهم. ما دیده استادم که همه ضد من است. همه شمع گفته استادن. وقتی شما دیر باز شد که تمام شد، ما این چیز رو نشان میدهیم. شب شنبه شما این چیز رو میبینید. بعد این محاربه شما ما رو دوست میدارید. ما این چیز رو میدونم. میبینیم. ماگمد اوید ریاکسیا مخلصان چی فکر داری؟ تو جوان خوب و مهربانی اوید این ریاکسیا مخلصان چی میگویی؟ این چیز با من قوه میبخشد. همه ضد من خودم تنها خیلی آتشین میشود. سوال من با جاستن گیجی از اول تو باید که با خوکر میجنگیدی و مخلصان محاربه شما رو سخت انتظار بودند و جای تو رو در ریتینگ به نظر گرفته و باز اون که تو بعد نکاوت برمیگردی فکر میکنم که یگان کس تو رو گناهگار نمیشمورید اگر که تو دست میکشیدی و محاربه با خوکر رو به دیگر صحنه میکوچوندی. لیکن تو قرار برآوردی که میجنگی. گویی که روز یکشنبه ما رو چی انتظار است و برای تو در این کارت ماندن چقدر مهم بود. بسیاری آدمان علاقه چپته خریدند و هر دفعه وقتی که ما یا او برآمد میکنیم این شب درخشان میشود و ما چند مرتبه چیز رو اثبات کردیم و ما فکر میکنم که این محاربه از محاربه ضد خوکر برای من وزن‌تر است. فکر میکنم که فیزیف 100% یکی از بهترین ها در این بازی است. بله او کمی قفا موند. اول ضد من بوی داد و بعد آسیب زانو گرفت. لیکن همه این شخصان جنگوران سطح جهانی اند. ما جنگیدن میخواستم. به نظر گرفتن که ما بعد نکاوت وزنی برمیگردم. ما برگشتن جنگیدن و غالب شدن میخواهم. سوال با رافائل چگونه که جاستین گفت تو اول ضد او بوی دادی و بعد در محاربه آخرین خود آسیب زانو گرفتی. تو در دیگر کنج دنیا بودی و این محاربه رو در مدت کوتاه قبول کردی. مخلصان از تو چی انتظار شوند؟ به نظر گرفتن که تو با شخص میجنگی که لگری تمرینی پورا داشت و او با مانند تو آسیب نداشت. ما رو چی انتظار است؟ تشکر که دادوای نکرده استاده اید. ما این چیز رو قدر میکنم. دیروز ما زادروز داشتم و برای من این تحفه از جاستین است. تشکر گیجی. بله ما از دیگر کنجی سیاره اومدم و برای من محاربه با چنین شخص با مانند گیجی علاقه بار دوم این معجزه است و UFC 313 این صحنه مخصوص است و برای من این گویا که معجزه است. وقتی که چنین شخصان با مانند من و جاستین با اکتاگون میبرایم شما را دائما محاربه های درخشان انتظار است. دائما یگان کاری شوق‌آور رخ میدهد.
خون در همه جا و امیدوارم که این دفعه در همه جا تنها خون من نمیریزد. سوال با الکس: магомед анкалаев аз дигар рақибони ту фарқ мекунад аз рӯи баланд будани сатҳи гӯштинаш? рӯзи якшанбе ту чӣ гуна аз ӯҳдаи ин кор мебароӣ? албатта ки ҳамаи рақибон гуногунанд. як гуна рақиб вуҷуд надорад. ҳам дар мма ва ҳам дар кикбоксинг ҳамин гуна буд. гӯш кунед, биёед рӯзи якшанберо интизор мешавем. бисёр гап задан намехоҳам. оиди нақшаи худ гап задан намехоҳам. танҳо донед ки ман барои ҳамаи чиз хуб тайёрам. ман нақшаи ҷангӣ дорам ва бовар кунед, ғалаба аз ман мешавад. алекс дирӯз Дана Вайт гуфт ки агар ту пирӯз шавӣ, пас якум рақами 5-5 шуда метавонӣ. ба фикри ту Дана, аз ту чӣ интизор аст то ин ки ту ин ҷойро ишғол кунӣ? гӯш кун, ман ба ин муҳориба мебарам ва оиди ягон рекорд ва статус фикр намекунам. ман чунин меҷангам гӯё ки ин дебюти ман дар UFC аст. ва савол ба магомед: мо оиди муваффақ будани алекс гап зада истодаем, лекин агар ки ту ӯро шикаст диҳӣ, ба фикри ту ӯ арзандаи зуд соҳиб шудани реванш ҳаст ё ин ки ту зидди дигар рақиб ҷангидан мехоҳӣ? мо ҳоло ба пеш нигоҳ намекунем. таваҷҷӯҳи мо дар ин муҳориба аст. ин барои ман муҳорибаи калон аст. ана баъди муҳориба мо метавонем фикр кунем ки ба кӣ реванш диҳем, бо кӣ ҷангем, ба кӣ визов диҳем. ин корро мо баъд ҳал мекунем. ҷастин, ин реванш аст, аммо ту ҳамчун андердог мебароӣ. оиди ин чӣ фикр дорӣ? ва Рафаэл, ту оиди фаворит будан чӣ фикр дорӣ? нигоҳ накарда ки ту муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кардӣ. бале, рекорди ман 6-3 аст вақте ки ман андердогам. ин мавқеъ махсус аст барои ман. ва ҳамаи ин аз он сабаб аст ки ман ҳамаи чизро ба дил наздик қабул мекунам. ва ин мотиватсия иловагӣ барои ман аст. корҳое ки ҳозир бо ман шуда истодааст, шумо дидед ки чӣ гуна бисёриҳо ин корҳоро паси сар карданд. касе бармегардад, касе дигаре бошад не. ва мо ду чемпиони UFC дорем ки ҳамаи ин корҳоро паси сар карда тавонистанд. ва ман аз онҳо намуна мегирам. ман тайёрам ки баромада мағлубияти худро маҳкам кунам. рости гап ман ҳайронам. медонӣ, ман дар ду муҳорибаи охирони худ бой додам. ман баъди осеб мебарам. ман муддати дароз баромад кардагӣ нестам, лекин ман фаворитам. майлаш, хуб кӯшиш мекунам. фикр мекунам сабаб дар он аст ки дар муҳорибаи охирон маро ба нокаут равон карданд. чӣ гуфтӣ? чунки маро дар охирон муҳориба ба хоб равон карданд. савол ба магомед: саволи ман чунин аст: агар ки ту дар ин муҳориба бо бартарии калон ғалаба ба даст орӣ, алекс мефаҳмад ки зидди ту дар ҳақиқат шанс надорад ва ба фикри ту ӯ боз барои кор ба шинамонтаж бармегардад ё не? ман фикр мекунам ки мо ин чизро мебинем. мо ҳамаамон мефаҳмем ки Шама ягон шанс надорад ва мо ин чизро дар муҳориба исбот мекунем. ман намедонам ки баъди муҳориба ӯ ба он ҷо бармегардад ё ин ки дар мма мемонад. қарорро ӯ мебарорад, лекин ман чунин бартарӣ доштан мехоҳам ки ӯ дар фикри рафтан шавад. магомед, салом алейкум. ту гуфтӣ ки шаби шанбе вақти Шама ба анҷом мерасад ва ҳамаи ин одамон бояд ки калимаи нав ба ҷои Шама ёд гиранд. чӣ гуна пешниҳод мекунӣ? ин одамон Шама нест, вақти Анкалаев аст мегӯянд. савол ба Алекс: магомед аллакай барои унвон зидди рақиби пешинаи ту ҷангида буд. оё ба фикри ту аз ҳамон муҳориба ӯ инкишоф ёфтааст ва ту оиди ин версияи нави Анкалаев чӣ фикр дорӣ? дар ин савол ҷавоб додан душвор аст, чунки ман фикр намекунам ки ӯ аз дигар рақибони пешинаи ман фарқ мекунад. аммо ман аниқ аз ҳамаи рақибони ӯ фарқ мекунам ва ин чиз барои ӯ проблема мешавад.